banuka foreign disease re hapo jomi te kasulong ba yamta ni persang kan bala ban kontin ni katu Jepang ka bajuan ka bajudon hakin lagi setiang ki jongi te ngala ain instruction ba parok hitu ki veterinary doctor ki badon ke bangi post hadu ka block level baki de badon station ban ngala ai utu telefon number ru ba kinu ki try ki ba risniang ki ba don farm bat ka government farm le bat ki private farm balada don kanu kono ka sign ke Jepang ke Jistom bakin pentip wood sya ki veterinary doctor jongi bangin le ya ka badon dan yang minta kadawai kada sinruk mila alok ready ban pentikna balar kidon ka tugas sign ke Jepang ban yo ban sumare ki wood datang ta emat sau santli ki bayak mo te ke bates ke mengesim sampel la bon kali ko bakhan ru tuli te man adu mendin la adu meneng la yo ke report ko bakhat sau tuli te kata ke report ke bengi yo ro ko mo pi bro khasau ke bas kontonat kolong ba mdei ga African swine ini ko mga pi na impat siya haduk menta ba ban import ya usniam lane ngimpat siya menta bang wat ban supply ya kisniam na kawi district siya kawi district ini ailat bakin jadi ya tit kalong bani odo tan hapo la ka jong district mdei ban oman waras niam na ban tit taw ni kwa ban control ya ni ban anda kala ngiyo i bam don issue tingin supply ya kanaga import